Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predsednica Republike Slovenije, predsednik Ljudske demokratične republike Alžirije, cenjeni visoki gostje in spoštovani predstavniki gospodarstva. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na Slovensko-alžirskem poslovnem forumu. Dovolite, da sedaj nemudoma preidemo k uvodnim pozdravnim nagovorom, zato na oder vabimo prvega govornika, gospoda Tiborja Šimonko, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Izvolite, prosim. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, spoštovani predsednik Demokratične ljudske republike Alžirije, Abdelmadžid Tebboune, cenjeni ministri, visoki gostje, spoštovani gospodarstveniki iz Slovenije in Alžirije. Veseli me, da lahko danes uvodoma pozdravim tukaj v Domu slovenskega gospodarstva, Gospodarski zbornici Slovenije, hramu slovenskega gospodarstva, kjer smo stičišče za tkanje novih mednarodnih povezav, platforma za izjemno izmenjavo znanja in inovacij. Še posebej smo počaščeni, da so tukaj z nami oba predsednika ob spremstvu cenjenega ministrskega zbora in udeležbi eminentnih poslovnežev iz obeh držav. Iskrena zahvala gre obema predsednikoma, da aktivno krepita gospodarsko sodelovanje med obema državama. S podpisom memoranduma o sodelovanju med Gospodarsko zbornico Slovenije in Alžirsko gospodarsko zbornico Ljudske demokratične republike Alžirije, ki smo ga opravili danes popoldne, smo naredili pomemben korak k krepitvi sodelovanja zbornic in njunih članov. Memorandum se osredotoča na spodbujanje in promocijo gospodarskega sodelovanja ter na povezovanje podjetij s ciljnimi poslovnimi, tehnološkimi in investicijskimi partnerji. Utrjuje pot za neposredno komunikacijo ter učinkovito organizacijo poslovnih srečanj v interesu poslovnih deležnikov obeh zbornic. In kje imamo mi priložnosti za tesnejše gospodarsko sodelovanje? Izjemen potencial se kaže v več strateških področjih in sektorjih, ki vključujejo tehnično in tehnološko svetovalne sodelovanja, visokotehnološke industrije, zdravje in dobro počutje, energetiko, avtomobilsko industrijo, transportno logistiko in prehrambeni sektor. Na teh področjih lahko ustvarimo strateška partnerstva in inovativne podvige. Zato izkoristimo današnjo skupno udeležbo na tem poslovnem forumu za tkanje zaupanja, vrednih odnosov in partnerstev, za skupne visokotehnološke projekte prihodnosti ter diverzifikacijo zunanjetrgovinskih partnerjev. Spoštovana predsednika, spoštovani cenjeni gospodarstveniki, hvala, ker ste z vašo prisotnostjo potrdili pomen našega sodelovanja. Želim vam, da začutite danes gostoljubnost in srčnost naše države ter gospodarsko inovativnost in prebojnost naših podjetij. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vam izrekam prisrčno dobrodošlico in želim produktivno nadaljevanje poslovnega foruma. Hvala lepa. Hvala lepa. K nagovoru na oder sedaj vabimo gospoda Šakiba Khuidrija, generalnega direktorja Alžirske gospodarske zbornice Ljudske demokratične republike Alžirije. Izvolite, prosim. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس-موسر رئيسة جمهورية سلوفينيا، السيدات والسادة أعضاء من الحكومة من البلدين، سعادة سفيرتي البلدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة لسلوفينيا السيد تيبور شيمونكا، السيدات والسادة المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أعرب عن خالص تشكراتنا لحفاوة الاستقبال والضيافة، وأشيد بالمجهودات المبذولة من طرف القيادة الرشيدة للبلدين
الرامية إلى تعزيز أواصر الصداقة، والتي توجت مؤخراً بفتح سفارتين في البلدين. تندرج زياراتنا هذه في إطار استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا، والتي ستعزز أكثر من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين. ستعمل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على تهيئة الظروف الملائمة لتطوير هذه الشراكات والبحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة. سنعمل جاهدين على الرقي بمستوى التبادلات الاقتصادية لتصل لمستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية الرفيعة التي يشهدها بلدينا. ومن هذا المقام أدعو الشركات السلوفينية لزيارة الجزائر والاطلاع عن الفرص المتاحة في المجالات التي تشغل اهتمامهم. أنا على قناعة تامة بأن أشغال هذا المنتدى الاقتصادي ستكلل بمشاريع طموحة وواعدة في المستقبل القريب. شعارنا: نلتقي لنرتقي بعلاقاتنا الاقتصادية لمستوى علاقاتنا السياسية. وشكرا. Hvala lepa. K nagovoru na oder vabimo gospo Tamaro Zajec-Balažič, vršilko dolžnosti direktorice javne agencije Spirit Slovenija. Izvolite, prosim. Madame la Présidente de la République de Slovénie, Monsieur le Président de la République algérienne, Mesdames et Messieurs, les invités des marques, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui en Slovénie au nom de l'agence Spirit. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Prisrčno dobrodošli na slovensko-alžirskem poslovnem forumu tudi v imenu Spirit Slovenija. Veseli me današnji podpis memoranduma o sodelovanju, ki bo še okrepil naša skupna prizadevanja za povečanje gospodarskih tokov in povezovanje ključnih industrij ter izjemnih podjetij na strani Slovenije in Alžirije. Na tem mestu gre posebna zahvala tudi predani ekipi Alžirskega sveta za gospodarsko prenovo kraja. Prepričana sem, da bo partnerstvo med našima agencijama prineslo številne koristi obema gospodarstvoma. Možnosti dodatnega sodelovanja vidim na številnih področjih, ki so danes bili že omenjeni. Iskrena hvala pa tudi vsem vam za izjemen interes za jutrišnje obiske slovenskih podjetij in inštitucij. Verjamemo, da lahko vodijo do novih, pametnih, ustvarjalnih, gospodarskih rešitev in povezav. Spoštovana predsednika, cenjeni gostje in partnerji, najlepša hvala za vaš doprinos k celotni gospodarski delegaciji in vsa prizadevanja za še tesnejše poslovne vezi med državama. Hvala. Hvala lepa. K nagovoru na oder vabimo gospoda Mula Kamala, predsednika Alžirskega sveta za gospodarsko obnovo KREA. Izvolite, prosim. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، سيدات والسادة أعضاء الحكومة الجزائرية، سيدات والسادة أعضاء الحكومة السلوفينية، سعادة سفير سلوفينيا بالجزائر، سعادة سفير الجزائر بسلوفينيا، السيدة تامارا زايتش بلازيتش رئيسة منظمة سبيريت، سيدات والسادة المتعاملون الاقتصاديون من البلدين، وسط الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء وباسم الوفد الاقتصادي الجزائري أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لأصدقائنا في سلوفينيا على حفاوة الاستقبال وجودة التبادلات الأولية التي أجريناها. وجودنا اليوم بينكم يحمل دلالة قوية على رغبتنا المشتركة في تعميق التعاون بين بلدينا، لا سيما في المجال الاقتصادي. إن الشراكة الوثيقة التي نعمل على إرسائها مع منظمة سبيريت
ستفتح آفاق تعاون مثمرة بين مؤسسات البلدين، وتزداد أهمية هذه الشراكة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، والتي تعيد رسم ملامح التجارة الدولية وقواعد المنافسية. لقد قامت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بإصلاحات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال والانفتاح على المؤسسات الدولية، ونحن نعتبر اليوم أن الشركات الاقتصادية بين دولتين لا ينبغي أن تقتصر فقط على حجم المبادلات التجارية، بل يجب أن تتركز على القدرة على الإنتاج المشترك والحفاظ على مناصب الشغل في كلا البلدين وتلبية الحاجات المحلية والتوجه نحو التصدير معا. وبفضل موقعها الاستراتيجي تعود الجزائر بوابة رئيسية إلى إفريقيا ومن خلال العمل معا يمكن للمؤسسات الجزائرية والسلوفينية فتح آفاق واسعة للتنمية والنمو. ولهذا في الكريا نعطي الأولوية للشركات القائمة على الإنتاج المشترك. يوفر هذا النموذج من الشراكة قيمة مضافة لكلا الطرفين، من بينها الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير شراكات صناعية قريبة من الأسواق المستهدفة، وضمان استمرارية فرص العمل بين البلدين، تعزيز القدرة التنافسية ودعم الابتكار. الجزائر اليوم مهيئة تماما لاحتضان هذا النموذج الإنتاجي الفعال القائم على مبدأ ربح ربح وين وين. وأؤكد لكم أن قانون الاستثمار الجديد يمثل قاعدة قوية لبناء تحالفات اقتصادية وصناعية متينة ومستدامة. ستكتشفون من خلال الفيديو الذي سنعرضه لكم حجم الفرص الكبيرة التي توفرها الجزائر في قطاعات الفلاحة، الصناعة والطاقة والسياحة، وكلها قطاعات واعدة بقيمة مضافة حقيقية. وأثناء اللقاءات B2B ستلاحظون مدى استعداد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للعمل مع نظرائهم السلوفينيين بكل ثقة. إن مواجهة الأزمة العالمية هو تحدي مشترك لكل المؤسسات عبر العالم، فأدعوكم أن نرفعه ونصنع النجاح معا. شكرا لكم. Hvala lepa. K nagovoru udeležencev poslovnega foruma bi želeli vljudno povabiti predsednico Republike Slovenije, njeno ekscelenco, doktorico Natašo Pirc Musar. Izvolite, prosim. Hvala lepa in lep dober dan seveda vsem. Spoštovani predsednik Tebun, cenjeni ministri in ena ministrica, spoštovani veleposlanici, spoštovani predstavniki podjetij in gospodarski partnerji, gospe in gospodje. Lahko mi verjamete, da mi je v veliko čast, da lahko nagovorim ta poslovni forum, ki potrjuje trdne gospodarske vezi med Slovenijo in Alžirijo. Današnje srečanje je pomemben korak v smeri poglobljenega sodelovanja, ki temelji na zaupanju, skupnih vrednotah, gospodarskih interesih in viziji za prihodnost. Slovenija in Alžirija že dolga leta negujeta prijateljske odnose. V tem času smo se večkrat prepričali, da sta naši državi sposobni graditi odnose, ki presegajo formalno sodelovanje in se razvijajo v resnično partnerstvo, politično, kulturno in gospodarstvo, kar je rezultiralo v odprtje obeh veleposlaništev v Ljubljani in Alžiru v preteklem letu. Gospodarstvo je danes seveda mnogo več kot le menjava blaga in storitev ali pretok kapitala. Je most med narodi, je pot do skupnega razvoja, do ustvarjanja delovnih mest in do reševanja skupnih izzivov, podnebnih sprememb, prehranske varnosti, digitalne preobrazbe in podobno. Slovenija kot članica Evropske unije predstavlja odlično izhodišče za vstop na evropski trg,
Hkrati pa je odprta in pripravljena na sodelovanje z Alžirijo, ki je lahko vstopna točka za afriški kontinent zaradi pomembne vloge, ki jo Alžirija ima v tem delu sveta. Zaznavamo povečan interes slovenskih podjetij za alžirski trg. Kot dober zgled poslovnega sodelovanja bi želela izpostaviti sporazum o dobavi zemeljskega plina med podjetjema Geoplin in Sonatrach, kar uvršča Alžirijo med pomembne gospodarske partnerje Slovenije. Obstajajo seveda tudi številna druga področja, kjer so možnosti za uspešno sodelovanje, kot na primer energetika, zlasti prehod na obnovljive vire energije, farmacija in biotehnologija, kjer ima Slovenija dolgoletno tradicijo, živilsko-predelovalna industrija, ki prispeva k prehranski varnosti, avtomobilska in lesna industrija za trajnostno rabo po principu krožnega gospodarstva, ter seveda tudi turizem in logistika, ki odpirata nove prometne povezave med državama. Med neizkoriščenimi priložnostmi pa velja omeniti neposredne naložbe. Slovenija ponuja ugodno lokacijo v osrčju Evrope z dobro razvito infrastrukturo, izobraženo delovno silo in visokim življenjskim standardom, kar ustvarja naložbam prijazno poslovno okolje. Verjamem, da bodo današnji pogovori gospodarstvenikov obeh držav prispevali tudi k oblikovanju idej za večji obseg investicijskih dejavnosti in celo, to bi rada verjela, da bo tako, morebitna skupna vlaganja. Veseli me, da že danes potekajo konkretni pogovori med našimi podjetji in institucijami. V dopoldanskem času so bili podpisani številni memorandumi in splošna deklaracija o sodelovanju, ki odražajo našo skupno voljo in prizadevanja, da besede preidejo v dejanja, da vzpostavimo dolgoročne vezi med našimi podjetji, institucijami in državama kot celoto. Prepričana sem, da bodo današnji podpisi prispevali k še večji dinamiki gospodarskih odnosov. Dodatno pa moje prepričanje o krepitvi gospodarskega sodelovanja utrjujejo tudi poslovni predlogi za dolgoročna strateška partnerstva za tehnološki in trajnostni razvoj, ki jih že imamo na mizi. Jeseni letos je načrtovano prvo zasedanje mešane komisije o gospodarskem sodelovanju med državama, ki bo pomembno prispevala k še večji povezanosti naših gospodarstev, pri čemer bodo pomembno vlogo odigrale tudi gospodarske zbornice, razvojne agencije in diplomatska predstavništva. Spoštovane gospe in gospodje, preden zaključim, s predsednikom sva se veliko pogovarjala o gospodarskem sodelovanju in oba sva se strinjala o eni stvari. 100 milijonov blagovne menjave, 100 milijonov evrov je premalo. Vem, da državi zmoreta več. Predsednik Alžirije je rekel, da cilja na milijardo. In sem mu rekla, ni nemogoče. Naša največja trgovska partnerica je Švica s 35 milijardami blagovne menjave na področju farmacije. Nemčija kot druga, 15 milijard. Italija 7 milijard recimo. Srbija 2,5 milijarde. Alžirija, predsednik, milijarda velja. Kazalci so vsekakor ugodni. Ne vem, če veste, ampak Alžirija beleži 4,5% gospodarsko rast, kar so danes za Slovenijo lahko le sanje. Mi, če dosežemo 2% znotraj Evropske unije, smo lahko veseli in srečni. Skratka, možnosti v Alžiriji so velike. Spoštovane gospe in gospodje, naj zato današnji forum ne bo le enkratno srečanje, temveč začetek dolgoročnega, trajnega in vzajemno koristnega sodelovanja. Naj bo to dan, ko naredimo korak naprej, skupaj kot partnerji v prihodnost, ki temelji na trajnosti in napredku. Odpirajmo torej novo poglavje medsebojnega gospodarskega sodelovanja. Politično sodelovanje vam lahko zatrdim, da je na najvišji možni ravni,
Slovenija in Alžirija trenutno skupaj sedita kot nestalni članici v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, kjer na političnem nivoju izjemno dobro sodelujeta. In zato sem vam, gospod predsednik, seveda hvaležna. Še ena stvar, ki mi jo je predsednik obljubil, ga bom izdala. Gospodarstvo danes potrebuje hitre procese in odločitve v državah, ki morajo nuditi neka primerna, idealnih okolij, tako ali tako v nobeni državi ni. Ampak gospoda predsednika sem prosila, če lahko v Alžiriji malce pohitri birokratske postopke, ne da bi bila nespoštljiva do njihove javne uprave, ampak razumel je in je obljubil, da bo Slovenijo postavil v tisto hitrejšo vrsto. Hvala lepa, gospod predsednik. Srečno vsem in hvala za pozornost. Hvala lepa. K nagovoru udeležencev poslovnega foruma bi sedaj želeli vljudno povabiti predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije, njegovo ekscelenco, gospoda Abdelmadžida Tebbounija. Izvolite, prosim. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيسة جمهورية سلوفينيا، أصحاب المعالي والسعادة، أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، يطيب لي أن أعرب مجددا عن سروري بتواجدي والوفد المرافق في سلوفينيا التي تربطنا بها علاقات صداقة متينة ومتينة جدا ومتجدرة في التاريخ. منذ أيام كانت سلوفينيا تابعة ليوغوسلافيا. إذن علاقاتنا السياسية مثل ما تفضلت به فخامة الرئيسة في أحسن ما يرام. علاقاتنا الاقتصادية نوعا ما ضعيفة مثل ما قالت فخامة الرئيسة رئيسة سلوفينيا. أنا شخصيا كذلك غير راضي على حجم تبادلات يساوي حوالي 96 مليون دولار بين دولتين قريبتين جدا، دولتين تناضل مع بعض في العالم لحرية الشعوب، ودولتين كذلك لهما رصيد ثقافي متجدر في التاريخ. سلوفينيا حتى أيام يوغوسلافيا كانت هي الدماغ، هي المخ الشغال تاع سلوفينيا نتاع يوغوسلافيا. سلوفينيا اليوم تمتاز بقوة في الإبداع، في الذكاء، من أقوى الدول في تصنيع الأدوية، في الذكاء الاصطناعي، في تحلية المياه ومراقبة المياه، كذلك في العلوم الفضائية. مهم حتى فيما يخص الدفاع الوطني. سلوفينيا مثل يقتدى به، وما دام علاقاتنا السياسية طيبة جدا، أنا التزمت مع فخامة رئيسة سلوفينيا أن الحجم هذا تاع التبادلات لم يبقى مثل ما هو، والارتكاز عليكم أنتم. إذا معا أنتم وإحنا لازم التبادلات تكون أقوى من هذا بكثير، وتكون تعكس العلاقات اللي موجودة عندنا حاليا بيننا وبين. اتفقنا على برامج
تاع تبادلات بين رجال الأعمال، بين الشباب، ستارت اب وغيرهم، يعني كل فئة من فئة المنسجمة والمندمجة في الاقتصاد الوطني يكون لها امتداد مع زملائهم في سلوفينيا، حتى نشتغل مع بعض في كل القطاعات بدون استثناء وبدون تحفظ. مثل ما قالت فخامة الرئيسة، الجزائر اليوم هو ثالث اقتصاد في إفريقيا. ربما هذه 7 سنوات 8 سنوات كنا في وسط الترتيب، إن لم أقول في ديل الترتيب. خارج المحروقات ما كان عندنا حتى إنتاج. اليوم بفضلكم وفضل الرجال اللي ما كان لهمش الحظ باش يشاركوا معنا في هذا الاجتماع، وصلنا إلى درجة أو مرتبة الاقتصاد الثالث في العالم في إفريقيا. سبقتنا مصر وجنوب إفريقيا فقط، ونطمح باش من سنة 27 نكون احنا الاقتصاد الثاني، وربما بالتوازي مع جنوب افريقيا بريمي اكزيكو ان شاء الله. اذا طموحنا في التنمية لأن الاستقلال والحرية هي التنمية قبل كل شيء، ما هوش الكلام ولا السياسة ولا. ثانيا عندنا شباب طموح، شباب مثقف، مثل ما قلتها الفخامة الرئيسة. اليوم الجزائر بعد ما كنا في 1962 90% تاع الجزائريين كانوا أميين، و 90% des Algériens étaient analphabètes، ما يحسنوا لا الكتابة ولا القراءة. اليوم الحمد لله ما عندناش الأميين، عندنا 101 جامعة، 15 مدارس عليا، وفي بعض الأحيان مدارس هي الوحيدة في إفريقيا، مثل المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للنانو تكنولوجي، المدرسة العليا للروبوتيك إلى آخره. يعني كل ما يتطلب الذكاء. ومثل ما قلتها ونزيد نكررها، سلوفينيا هي بلد الذكاء. C'est le pays d'une richesse énorme en intelligence. ولذا التعامل مع سلوفينيا ما في حتى حدود، وما يعقدنا حتى واحد في هذا. نسبة النمو مثل ما ذكرتها فخامة الرئيسة، نسبة النمو كانت في 2004 حوالي 4%، 4.2%. في 25 نتمنى إن شاء الله باش نوصل إلى نفس معدل النمو، بكم بالإنتاج اللي ماشي يتقوى بما يقارب 13,000 مشروع استثماري مطروح اليوم على مستوى لابي. إذن طموحنا كبير، طموح الجزائريين والجزائريات كبير في التنمية. البلد الوحيد في إفريقيا اللي ما عليش ولا سنتيم مديونية، هذا مؤشر قوي. أغلب الدول الإفريقية مستدانة يعني، إلا الجزائر. الجزائر عندها استقلالها السياسي واستقلالها الاقتصادي واستقلالها المالي. إذن نتمنى باش توصلوا إلى اتفاقيات مع الزملاء تاعكم السلوفينيين فيما يخص تبادلات، فيما يخص إنشاء مشاريع مشتركة هنا ولا عندنا في الجزائر، ولا تشتغلوا مع بعض في بعض المواد. قول بالنسبة للإخوان اللي معاكم راهم في الصيدلة، يعني ما بين القوات المعترف بها دوليا في الصناعة الصيدلانية سلوفينيا، يعني إنتاجها قوي جدا
بالنسبة مثل ما هو الإنتاج ماشي وتقوى عندنا احنا وصلنا، شرحت ليها باللي وصلنا لنسبة 75% من تغطية الحاجيات. دخلنا اليوم في تصنيع بعض الأدوية لمضادة السرطان وغيره، ولكن غير كافي. لازم نشتغل مع بعض، لأن الصناعة الصيدلانية في سلوفينيا هي هي الأدوية الدقيقة، les médicaments de pointe. بالنسبة للفضاء نفس الشيء، بالنسبة للمناجم، بالنسبة إذن لكل القطاعات، كل القطاعات ممكن نشتغل مع بعض فيها. أتمنى لكم النجاح في هذا اللقاء وما يكونش هو الأخير. عاودوا نتلاقوا إن شاء الله سواء في الجزائر العاصمة ولا في وهران ولا في عنابة، وتكون لقاءات متبادلة مثل الوفود الوزارية تبادلوا مع زملائهم في سلوفينيا حتى نصل إلى المبتغى، إلى تجسيد علاقات قوية جدا اقتصاديا سياسيا علميا مع جمهورية سلوفينيا الصديقة. السلام عليكم ورحمة الله. Hvala lepa. Veseli smo, vaši ekscelenci, predsednika obeh držav, da ste z vašo prisotnostjo temu dogodku dali še poseben pomen. Želimo vam uspešno nadaljevanje uradnega programa obiska in plodno sodelovanje na Slovensko-alžirskem poslovnem forumu, ki smo ga organizirali Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Spoštovane in spoštovani, pospremimo odhod predsednikov iz dvorane. Poslovne goste pa vljudno naprošamo, da ostanemo na sediščih. Hvala lepa.